Halo teman-teman, kembali lagi di Unik Yoi Channel. Hari ini kita akan mencari sesuatu ya teman-teman. Kira-kira di sini ada apa ya teman-teman? Oke teman-teman, kita cari ya teman-teman. Wah, ada ikan teman-teman. Ikan hiu nih teman-teman, sepertinya ada hiu biru, ada hiu abu-abu teman-teman. Oke teman-teman, kita pindahkan ya teman-teman. Oke, kita taruh sini dulu. Oke teman-teman, kita cari lagi teman-teman. Wow, berdua-duaan nih teman-teman. Ada hiu tutul dan hiu hitam teman-teman. Kita pindahkan teman-teman. Oke, kita pindahkan. Cari lagi. Wow, ada apa lagi teman-teman? Hiu lagi teman-teman. Berdua-duaan nih teman-teman. Kita pindahkan lagi ya teman-teman. Oke teman-teman,